abuse enyama to alcoholic abuse ikina kutukua obama kana jeje bageta bakunde ko tincho biye obama kana jeje bageta bakunde bangi ko we are doing this, we as the community, I being the youth leader, at least to go civic education mono MPs beto, MCs beto, all political arena ndio tudibate ikudo youth bobo tumeleka kugera nkomango tonto jari agency be toke to kudo kinyombe muntu ndato jeri tukwenda kuona nikyo to dai utona dai youth ba punguze tema to jama ingi muno ni dai bantu bakuja bakuga angabo antu bakuga ngaruto must go angojo must go MP must go MC must go antu ibatulie antu muntu na ero kanya kaweka miaka 5 mutongere na heshima ndibate yikuja kwa magana 5 kana ngiri ulumu youth weta koluma muntu ore ongi. Those are the kind of things we have in the society. Yeah. Alright, no kenda kumenya difference nekenya mutegeri wetu no maybe kuna tongeria pa a young person na kuna potongeria tuge mtu miaka wewe itaitida kidogo. Mwanya jo tongeria those two sides difference ni reku pengine okezo this young leader no gotongeria, the other section it is a person who is tokora kuri gotongeria in this special ekire utongeria baza a young person era mbuga in advantage nkurukia utongeria pa mtokora kuri Mr. Martin ukejotegera for example I may say ugeja kuduru at least at the village miaka 40 nyodo utuga mu youth abata kuduru ali 35 according to the constitution of Kenya at least batu kuro tuenda kwa ito kete nini amendment ki national assembly ito enda at least bombe kwa mint to get at least from that 5 kinye to 40 ndio no ndo bagere bagategera manto miaka ya mu youth ama miaka ya mu youth at least at 5 to 40 minyoke jotegera at least ukewi muntu young chodunya sakaja nara boga imu yudi oja ke muntu ngi kwiwe mu yudi ogo yes jo to ro tari ya jo rozi yes moga o ano mu yudi lakini anto go miaka ni songete ogoro my friend kungi tuga kideo na nkede kuga utonge bo mbe umbedi me I advocate for it, I support it ni utonge bo antu ba kurote abudoro boduki muno lakini mutonge jo mto mukuru the difference kainga ira uju muno meaniji akamukoroka koro ni 2 times okay menyoke jotegera ko nanto bara pali the former governor wa jamoya for example kile to murugena ali governor ja Meru County raiji governor leo gai muyuthi bwana mutuma to idinkia na nuko na leadership je kuna nuko ko nani a big gap mundojo no ategera yake thiro na ambition enda jamono yego ndira kuromba kura na mundojo no ethirwe ambition yeje gucoka githine kyawe kya ngavana kairi kana romba githikya ngavana akona at least ibyo nuraja muno ikyorera muntu joburu Odinga egi nara ke senator lakini mambo kwa ile committee youth yake oje county assembly to ya mironja odile ke that ke chair committee ari muntu mukuru na still we have young youths in the county assembly of Meru, of which we need to liaise with the county assembly of Meru. Sometimes we need to change some of the things. Nendega meaba kite jama jamura muroko chuno ali no rungamite youth anje na nteto chonde. It's not all that bad. Lakini at least itu kaikiro ko urawe ge chama ni jonto jale county assembly or youth at least adu muntu to kumba wasesi haraka muntu go jaga to kamura manto je to akaja dikira timuntu to go ja toira tukonora tukadithia tondaba tukothija thaici mbetike riku kana nteto nyingi muno todo at least we are good in assessing this person. Those are the kind of leadership tu gotongeria bora bukuru utiraenda kugaza keje uge oti atukategera lakini ujo muyuthi ka implement ori mwe bado nkachokana nyuma geri ngwire county assembly yetu ya Meru ina 80% youth nikyo kuona bakira manto nikyo ugeja guthirwa for example I may say so kuna mheshimiwa mpendete muno cha mwende ithiri diria county assembly yetu ya Meru yambire kugia langos ibo maria jambe chibaki ni beta chonde nambi etado mama anto jama ingi na ibo ro ambeje ko ambeje gintu gito itemized budget kana program based budget no teto ichi chonde chale to mbio imayuthi
no kethira antu baba batomberi gwetara na bathoma nteto ici ukethira muntu mukuru atetinda kuanga imantu ya program based kana itemized budget kana menya uondi fulani yabateri kuewa gintu ikuo man bechi ikuo angu bateri kuona maendeleo ikuo lakini bombera no bakarandi na bonde beja kudo bena like minded baturi atri what will happen by the 30 years to come kana vision 2030 kana vision 2040 in Meru County ebateri kungurua tepa pawondi menya wondi kwa ya municipality ukateja kudu kwa tabwao wondi ile ngino ile ndabwa mburi wondi ile ngipe ngide ile kienda gintu fulani ikyo muntu kuona for example ki wondi chetu maendeleo differently utoje kedoje ina equal proportion that's why you see for example ki MPs betu to no dimenti ja daiji ukeje uteka ja no dimenti kuna barabara hii ndio kwa chekilirami ukeje kudura kuna ja MP for example ja MP Rahim akethwa na kiete kambe chibo wata pengine ge sentiment ndele ngi withire nyomba ira wakwenda gwaka nyomba ya maybe ya county commissioner kana police post kintu kira bomba igwa access kwa ika dipendi antu nyeba tegera nara bo tegere mbuga babo wino mpakasi kwa mantu akuthire na jiji nyoro na kuthire kintu kira mbuga muntu no dimente atuthiria kintu kira MP tigania east atuthiria kwa antu bapanketa kwa ile ya Kenyans all constituencies are the same kintu kira kitofauti imbi mwananchi akwenda whether public participation imbi mwananchi akwenda na ndiki kwenda leadership ya youth baida bado tukumara tugenda kugira mutongeri uyu tukuga MPO embakasi na kudhiria bora sendi MPO no dimenti MPO kikuyu na gwaka kodri police post na MPO dojo ngi CT hapo I may say so tuliba tu my youth for example jaja no dimenti alright Mheshimiwa Rahim ngombeti gwaka ICT app imwenda ya kaga chief campaign functional chitanguge ingi jaja ofisi nya kwa CDF au nya kuna youth beto abalo tuli na bajira kuna ingi aja ntima east ingi ntima west ugeto kuta kwa dan kile cha haiti ile haiti ya kwambia kwa ICT app ugoga Mr Dennis ugeto kuta kwa John Paul this the time akuja ngambio ICT hub watatikanya east this the time akudi the ICT hub nande mandu jonde different na mtoto adidile wemuka 4 years angu kana 5 years angu kwa hiyo ngenda kuira Meru ninyo aswake youth ukaja kuona mutongeri ojo daiji ya kwenda kudile gintu kile no the location yembe chucheja kendo bakubangira mbyo youth betu na daida ICT abje uchi kwa MPs betu youth betu bako benefit alright jingo da kulikana for example ja MP 40 kanye is Mbura Boy is my friend mono kuna wambele tie ni eje polytechnic in that age of Tigania East na youth baba wengi bombele gutonya ke that institution ni bakudoma na still nuna inya kwa wewe ni wakira president nini KMTC in that locality na nukona at least Tigania East ni umbeti kuchinjia wajaja no dimenti still ni kuchinjia kwa hiyo bado nikenda ku prefer kile youth veto obichi chama MPs chediro chili wide open it will tell to assess what is important of us to the youth yoke jotonye ke ofisi ni ya MPs ibo bedero bakes bakibarunga milita mando ja Uwezo Fund ichedero chiki department yambio ya national government dulo MPs. Bwana James, does it mean bamwe kana penge pambe ombezi batethera bakimenyaga kweli tutapipi papatera kwa access anto baten later dome kana wata orokali tena imejifatwa wa MPs na kenda kuira MPs betu ibadi the civic education kile wananchi na ndio the CDF committees baba tari paira itanto babere atri kuna mbeje chidwa chijo chitwa Uwezo Fund mbeje chambeyo igumuye gitaraki baki chendele toriku na ngenda kuga MP for no dimenti is the leading MP in Kenya kwa jana mbeje cha Uwezo Fund chitadha yambi kana ngoge mbeje cha Uwezo Fund ndio bunga kwa the youth buga za youth nya 15 right poeta buga tala kwa social service poeta buka register ka group kenu buka mbeje tibu banking within 2 to 3 months buka karande Mr. Maki, pueta buka karande, pueta ofisi nera buka ba proposal ba buira buka bera atri, puenda kukodori kuriga kodori chungura, kodori ngoko na manto ya mengi. Meti la bamba ije kwa wali ba ejo ara bede chembe at least ara de
50,000, Okay. 100,000, depending with your proposal and depending on your table banking or save that kikundi na both the way serious. And then I want to tell you the time I was working in the office of the MP. Ituambete kwamberia antu abengi mpaka thaa ici ituamberie kwa ikundi bibingi mbecha mantu ya mengi na watonya ke YouTube ya MP for Northimenti ukethira kwa antu ba benefit ba munya ba gurinya to plot to miunda kuna bangi ba rugure ke diga koromone giku kuna ikundi kingi kina biki kuna bangi ba amberie kwendia nkara. So you mean that mbecha Uwezo Fund through MPs imbe chief function nenye MP yake ja gutarwa na mikashwa kwenda committee saga atara. Apart from committee ya CDF, I want to highlight in our youths ngwata kugura. Apart from committee ya CDF igoro kuna committee ya Uwezo Fund separate na separate nenya mati ne gona Dennis we look for a day, one of the 5 days. Yes. They don't get na to ite office ni ya county commissioner kenda tombe kwa ile inteto kana ngwiki office nera nenya still tugo yokenda. I can assure you no ngwetere kuna muthaka witwa tushandiano mbwana mwije tushandiano netherwa ari office ni ile ya akika committee ile ya Uwezo Fund nenya kuna muchore wikuna nchamba yetu etwa Roni Muriera. He was in that committee ya Uwezo Fund na ndo bara umba kweja at least weta ndo jaja na youth tuka bana unsira completely bagomba kuitanwa with the important of Uwezo Fund mbio kile youth betu na babate ku benefit. Kuna muntu etwa Alex Muriuki alungamiri to office ya youth office wele uko county commissioner office ya youth that is ndene county ndene the of Meru County lakini kuna sub branches lakini the main office is jaja nenyo office nenyo kuna desk ya youth center na ndio unaliki rutele ro youth na manto ja finances no rabo pate kwa empowerment muntu joro geta ukedo na proposal ku ngini individual yobu ni hapo kwa group uka benefit whether uko Dennis uka benefit the reason why no ro na biashara rente ko ro jankara nugite te barugere kanjo eje kanjo nugite te license ya una chesa sawa nyati manto ja mengi na ko do either ni M-Pesa statement kana bank account statement uweta nayo weta wabera uni proposal yako ni ndenda kuamberia mbio ikuamberia nkala na proposal yako ni 450,000 ngatere katia antu bara baka kwanga iten menyo wewe na biashara na nugite nukugita wake ya kila kitu baka yukinia kwa proposal kule mbele tukakwamberia na ngirigana. Alright. Do not tell you watu tulenda saving change 50 kenda wewe ngirigana no mbejilo keja ugo ikirwe mbejila kudunia road 90,000 10,000 kudwania area interested eji. Yes. Na ndia from there na ndio dirembio ikula gantu kidogo kwa ndu gani kenda kwa data youth betu kuna those services in our offices youth bombe kukinyara na bombe kutetheka. Those are the kind of things we need. Yes. So ile mutongeria kweja tukambira kuwa ujo mastingo ujo to mulinga na ngomango ni mpio ujo kugera ngomango iji mpio ujo nakomba ku facilitate kodono ni Uwezo Fund mpio ujo nakomba ku facilitate manto ja youth mpio ujo nakomba ku empowerment ja sport mpio ujo nakomba ku empowerment ja nini ja education of the ICT uche in the community kwa hiyo tu bateri artistic kwa tu pena tena chonde tule bio tu na negative minded. Alright. Yeah. Thank you kidogo mbere tuta na mbere ngategera mitandao na ngategera kangelikani mu tegeri wetu ati kire mitandao yetu ndani ya 101.2 FM ugatwethro live nkoroki Meru TV digital rutero Facebook ugatona ule share na kaya baraba ndete YouTube ugatwethra rutero Meru TV digital rutero YouTube ke Facebook Meru TV Kenya. Kwena mtu aza okuria kiuria za James Arura, good morning Meru TV. Mkiwa na watu kama 5 mnaweza saidika kwa hiyo Uwezo Fund unasemea. Alright, ngoja tukatoro kimo chokere kile kimu. Haya, onga kwa watching live all the way from Bwaga sana, Bwaga, thank you so much utambera tutanaku. Haya, good morning Meru TV, salimia sana huyo kiongozi. Vijana wanahitaji viti. What do you say if Kirito Muronge comes back for the Senate? Kiti achie vijana. Ntize kedra Kirito kana tomira kuchwagitika Senate. Kine rogi to bibi der bigitika gero the young people. Baina no chokeria mtu rodi mantu Uwezo kiria aruga barento batano batetheke.
I want to tell you nyabuka do aburian to 5 as long as bomera bete wa social service no bete baka register kuna munene wa social service eto Kadurima social services ina betra pare beto bale wa county commissioner ni office ni opposite ya Huduma Center ni nyawe ta Huduma Center bado kuna desk bageta ba register bale ka group ya to 5 by wa certificate bukudo kuna chama serena treasurer at least nabu ngite mtime pass yes nabakomba kwa says that imbeje chewe so fund all right yeah together these young people bwana Jemo tutakagira tukona young people bena vocals na bakaria but yakinyaka gintu kwe kuringa kura young people baba kaura what happened it's not yes that tukari kwa agency bombere ugitongere bubutibui the young people bakuga nga turenda kiki turenda mutongere wozo turenda kudura very own but watagara ntu kuringa kura namba yaringi kura ba agency kana young people bakaura what happens Mr. Martin Mr. Dennis I'm sorry kuna dai mass legislation ya jukebo kura bo wingi muno na nya ibande ndio ndera kile yudi betu wakinyeri kuringa kura cha watu meito arombeta kura cha 2022 lakini ukinyera kile youth watu kile leadership tukeja na tukaumana na tukauwe tukwenda kuromba kura lakini udire ya youth baba still they not consider you as youth bagata batahare mukuru ria ejo wantu wakugira da patenda kuona baiko in power reason the reason why bado youth na youth to the enemy of ourselves Mr. Dennis to the enemy of ourselves to my youths ndomba kwethirwa ugo maybe antu wangu in power kiri gintu kira mbuga ukwenda muno ko do gwachetha mubira antu atuguringa ringira mpe ukogera tukire talent iwe ku kwi muntu ungi mari ukungera ndu for that your talent nuko gwata Mr. Dennis ikintu kuga ki 2027 enyauka nyuma nyumene ora youth betu batura kuringa kura ogwa bakaringa kura okinya kuringa kura ugawa kuthima kana njiri magana jatano ogwa kirie kwa change ukona muyuthi ujo at least amedete omuteria lakini ukara kwa watiri mundu ujo akejo tonya for example that gitine kiria mundu ujo kuna ambition yena yo kiri utongeje no tuna utongeje buri nyoga uketindiro nyigi sector bikibiki baada ya chama sekete na treasurer so what I mean to our youth let them have trust in the leadership youth let them not be intimidated in one or the other ijo mtu akiulia atiri kitu na kwenda gitiga senator ntigo kitu announce na kwenda gitiga senator for Nteto Jiu yes inura to bado wana yana kwenda na kwenda ntigo kitu gire imunene wa happiness yes enda kuromba gitiga senator akesha kuromba na muyuthi aja kuromba ko batu tutegere atiri leadership yetu ni twiketie imuntu riko ugatonya ari atetere interest che youth and I may recall na kenda kuga ujo and I want to say jautu watamandu je senator kuna senator Omero bwana kuna senator Omero Kadhuri Murungi yes Kadhuri Murungi na umirete ali senator in Meru County from the time to Talama senators itonete Kadhuri Murungi no the first senator kuungamana na my youth okay the reason why taisi Kadhuri Murungi na mbele tema antoja foundation ya football mashinani mobile da tournament na mbele sa tournament dai sentiment na pakeke ya tournament ete gwete of Meru County constituency chonde kenda inyo gendo kila kia mbele bonete Kadhuri Murungi akiridiria youth betu na mandoja sports na ke drug and alcohol abuse kuna didete kia mbele and I want to thank you Mr. Kadhuri Murungi no to any gochumaria na gochitaniria na tebe chedrikari bato tete ngavana cup ojo ngeugereka atumira icuci cheche muko and I want to thank even still Kadhuri Murungi kuna youth betu bamwe muntu aretherwo tina ori ukethirwo gwe yani you are jobless no mbwa no thire form 4 no tina ori na nimbete kujukia antu bo bonde akomba kubatonyithia mbio ki politics those the leadership we want to kuona mu youth na kwa empowered nuko Dennis itone tena be tinya program ya foundation mwana guthomithia mbuga twana tu twingi na twana tu from zero na tutoka youth kenda bethiro ambio kono anu kwana na ability foundation ya musingi jo mwega kuma ndi muntu ri artist kinye 18 ajuki kibande na kinya 35 artist muntu ri akethiro ambio is in the community
na mndu uteka kuthoma itiwetanga kuga no utete kunywa bangi ugeja buka bwa inga skulu buka bukaduru at this guidance and counseling. Those the kind of leadership ura tukuona muyuthi akia empowered from the witia teto dira na baba ingi bege street kwanja foundation jere kaduru munwe I want to echo it and they want to rise with our members of parliament. Members of parliament, you have capable, you have the power, you have whatever it needs. Ningi ntumbugere for example MP for Tigania East bwana mpuru ntwapori kipo itikini kijonto jera bambererie atisti nambio ni gutonyithia aritwa ojo tonye gutegera MP for Northimenti kuna National Polytechnic still utira ategwita meche munene and badeskiranto tonye ngi Polytechnic ukegotegera still ke president wetu William Samoei Ruto ki Polytechnic hizi mbele kupsi mbele aritwa mbele hatu areaga lakini dhaizi uretira kupsi nini ile chirugori beji anto abago apply baka mpaka capitation egodo modeli kira ke muchaji aguchwa muchaji yecho agiro droni to bya utumia skulu ode durayu mahuku bibinge lakini kada school fees ndebyo nili ko we part of empowerment ya youth konya anto bongwa ngo MPs beto anto kabo ijono ndungu ibenara parliament nibo support beji me ile MP agetaka lende for example akalende ki dati panel ya National Assembly eta kuruke ko limbe cha capitation mbeji eta chi uta mukono jo muntu mbeji chi ya chike ko the institution ko the National Polytechnic Karumo Polytechnic Nkabone Polytechnic ko the Mukeria Polytechnic chonde na chonde chike mbio chike constituencies chetu na unio MPs beto boga torobe etaba kuruke ko dunia 2 billion ko 3 billion mbeji chi eta ila maskulu ana beto ba kero atri tonye ni skulu oderi capitation ile kombo gobadomide ko youth beto inkuga soa they are being empowered na gaiti Kenya gai tangu gichingi Mr. Dennis tangu gichingi igino ndoto kuga antu iba tonye ko doiche yu muntu atadomere ko dibu ge minja jonto jawo eu domerete muntu ko nonge ukadoma manto ja maso na jo inari ko nonge kadide manto ja kinyozi we ko singi njala nigyo ngiro bakiugo redro ina grade A odio wete grade E it doesn't matter although class 8 liver tiraba kwenda MPs beto balenda bonde alito bonde beto be school and they want to say for example chacha woto pumete Northimenti ito ne teja MP for Northimenti for example akiem power youth baba inja jo na radio kaya youth baba kadoma jedo angai kazi maju iji unabomba kwa ndio bataizo na bomba weta tekniko naomba kuraunchwa at least ukadra youth baba ingi baba more than youth 2000 President chongo iche kazi maju na ngenda kuri MPs vetu MPs itobondete sana lakini bona parliament kuna mbeti iji bagweta uri mu gitwa kurukwa baleta bakuga ugombere wita outside the country ubate likolea liko fiko done 40000 mwana teka nali jaka na muchaji wa nja kenda mumbo muiti gintu kelea antu bara ba pongo sponsors baba bagweta artistic antu kanini itu ajene MPs vetu mwana ajokua MP nona ombego facilitate ura mwana umbyo akomba kumara from it's a good nini ura akomba kumara outside the country atina ante to nyingi pangi ukadira antu abo changiro ina lako na geti to tedeka yeah alright kwena mtu waje ukuga shida ya sisi vijana huwa tunapiga kura mahali tunakula is that true yeah nuko kaliu Mbesa siasa cha mbesa bado ziko. Tigire ngikwira muyuthi ukeja ja wendo bekura lakini kwa kinyera me antena kantu gakuruga kubanenkera my friend batenengera kule u bareta banenkera ko thimo kurore umere na nderiku umere nderia abano utoboka gantu na ndiki twathikyo ne thera ntu abengi mutokuga twache muri ande bene bajoka nengera muntu 500 ugori muyuthi na tura umutete ateka muntu atije na ambition akura irariku ya no kona gintu kiki kithira kweri kana yete itaishi tu igeno tutukugeria kuga atiri tukugeria kuthithia civic education mono nanga ni nkeni ko ari manto ja the former deputy president ona Rigathi Gachagua tulikuwa tunakupenda sana lakini thirikari ekurega Nkenda kuga ujo okeja kuthirwa batu tuli mutongeria kana tuna MPs betu wa Mount Kenya tiga mislead the MPs tiga mislead the community
tutomba kugeti MPs betu banenkiri mbecha mobilization kenda president kenda ba welcome na nteto jeyu hantu batika propaganda nyingi kila batu tukwenda tuenda kugwa MPs betu indu okare njetengi imbi kodu indu okare njete kuikirwa kodu indaracha njete kudidwa kodu barabara njete kurugurwa lakini tuomba kugatri itu MPs by kodu milioni da tu na mtabata kwa ngirida nidano. You have been in politics, Mr. Gachagua, you have been in politics. Nyasti gaiwe siasa ni. Notombo mbira Mr. Gachagua anto ibe jana na wakuwa munyoro. Muntu uma from all the way from Meru, kana uma from Kisumu ejete waku etige jete okedia. No mongo wa facility mundu nangara mide 5,000 kana 10,000. Newe part and parcel of the life. Otherwise, udino wa yura Mr. Dennis kodu kenda kwa dieti mutongeria taki media angakuga mutongeria fulani akunenganira gintu mutongeria fulani akunenganira gintu chori manto jatura ko tena problem of mobilization but the problem of mobilization let the people be mobilized para bakwenda kuona president iwe mobilized muntu atiri weweze watengo gine utiri weweze uringanira mutongeria mpe eje atore na atore gintu fulani atore gintu fulani kila bato tekwenda imutongeria ja ugiro ambu kana ugodro ugoye mutongeria fulani nukwenda kuonye mutongeria ongewe sawa etu itambeche kana mutongeria onge ugambu ndeto yicho tukwenda MPs beto senators beto MPs MCs beto ubeje godro onde interest cha kuroba kula there is no need of I myself I mobilize to the other MC kana MP kendo ni washuja no those are the kind of things ni nyanke de nyakula with our president William Samoei Ruto keep off if you know there is a member of parliament of Tigani East. Keep off opponent your way. If you know there is a member of parliament in Nodiment in sitting MP, keep off opponent your way. Deal na muntoria elected person Ngraudi kodri MC ro kumenya kodono no nkwene kodono abogeta kodono municipality deal with all elected people. Tiana na ntu wao bakeja kuleta so opponent baba ku opponent menya okeja opponent oja uwo mobilize ndaga kenda chugambio muntora must go na muntojo ngete must go kodri ko deal with that person nyanke da koreas with the MPs they labo kama chairman yo itija ndo wengi be na interest kodri gete kya governor na wangi be na interest itibia senator pero umaja bota ya karamana ara muntora ketwa kuna be chani krete antuba youth oja uyu ngena kwenda kuonye mutongeli onde fitting ground MPs betu ndenge romba kabisa ubaza kuzo kuna gintu kyo ke mobilization na kodro gutikyo kireo kanto beje uba muche oni kanto ko tika matinyo de ni de ni so de koto atinda ko tinda tuneni etiende to nyingi MPs batu miro bare elected ne bati ke kodro no appoint president or PS alright kana Nairobi kodro no appoint ore ke gintu fulani kana Nairobi ubuwa na une kare tambio lango si nyingi nangenda uwa for example ja yitu wako na ndo wako pengine itebya no limit jaja na mundu no appoint president lazima weje wonye president yetu bado ground uko nayo kodo no tarona ine Nairobi ne president je temero kana Nairobi president yeje wacha mena Nairobi kuna for example ja kabya byani ugana kwenda gitikia MP na taro mbuka ke body fulani there is no the time you president neje temero. The president should caution these people. They should stay in Nairobi. Kuga the MP role aja noe nduko campaign kinya bukaja babuge maendeleo aja leo. Kwa recent implement na gona muntu ngine na appoint president role PS kana ambio kana Nairobi nduko president yeje tete nduko kuja kuleta kuja kuonyanya imbio ngo muno nduko ngi gona ndo wangi bakwanda itebya ngavana nambi ubaja kudu senator kaduri murongere na muntu nakonda giteke ya senator president ndiye na senator elected senator tigana na wantu mbio outside kenda mbue kiugewa kenda mini MPs babu batena ground okay tanto meani je onye MPs beto bokosera muntu akataka tuambecha ubuwa watia madhira ndakaichi kenda bakava mutore ongi kwa kitu komba ku extraordinary yuthi wetu batumbo tumeleka boduku na ndo nyingi chikathira civic education ikathira na mayuthi bakaigwa alright no ndo mathanje tu bwana Jemu mbere nkunengira kanyaga kurita ugebo ku muthia no mpende kumenya last time no ari kiri siasa
I don't know kadha next time ukadha waliku kana bado no kuthoma crowd aba bwa siasa boga kuthoma crowd I don't know plans kuna plans Mr. Dennis you have been my friend tuga politics ito about interest na uni ndio kila kilo 2027 na right for an MCA na ni antu bakwenda kuna coordinator with the always in the society and in the community na kinyo leadership antu bakwira wowe itukuona wote 27 you can be a good MCA kodona cha municipality na kapera well and good I'm always ready for it kile kina maana iboje kekura chenu nyingi na bomenye mutongeri ore ukwenda lakini tebo ya kuombea eti ndombe acha kuja kumpa eja nombe virante na kanya mume samachi Mr. Dennis tote kaira nyiri ukiwa brother ko 27 na will be fine alright ngi ndo kiaga muno kuromba kura at least in the society nyogo dira chitengana lakini aro rali toke rwori rojo aro da hichi toke rwori wange itugurwa muno ra bumba at least goto itake the media alright uge bakuba mu maybe kire atongeria beto na nkurukike the young people all of them were watching you thank you Kuga. First and foremost I want to thank the Almighty God and the station hizi yenu arukiro narwa the TV ikiona tutukuga ujo all elected leaders study from a senator, governor, MPs, MCAs kwathania Ameru otobura twele ibo kwenda kuwathania Ameru Meru yonde nejege ithiro igintu kimwe iken differences kando na bondre go support honorable Mutumanto Idinkia menya MCAs MPs na bogu in the atongeji wabura wate na all the grudges buga ja kudura botumba ku deliver for these 2 years na Ameru bona change ira balende ikuona 2027 patita ga kudura I batita biche uite ja kudini imando ja governor batege ga ugori MCA you need to go for the second term only MP you need to go for the second term because you have not yet delivered the way Ameru be na high expectation in no from me those 2 years kache odele ko they have high expectation ko expectation you Ameru be na yo tukaveje ku miangusha ndi ito tuna target ya kuga iba kwenda kukelia Ameru and second I want to thank senator wetu rato ndete monoja weka Thuri Murungi nundu bwa ku empower youth kile mantu ya sport mubira kila mali na kwa mantu ya drug and substance abuse ninyago na muthakambura wije to Dennis Kithinji ndoro mba inyo yangu hapa kwatanilete bakomba gukeria mbio mantu ja youth in the society ko senator Thuri Murungi endeleo u ninyo uwo kuga we na ambition ya 2027 kwa governor well and good mulungu wako wabila muntu meakira mulungu muntu aromba tike mulungu amweja kungu tike 2027 kulingana olo kedro hita iranto nguge 2027 kaduri mulungu yoga waketike angavana na Ameru bagaona na bagatega na endelea ku support honorable Muntu Idinkia mukena wa Israel orogere ejeni bure tembecha ibo kilimanto ja World Bank ibo ibale tembecha World Bank at least Ameru bombi witronguge those are the kind of ones I may tell the people of Meru kintu kile youth beto itokele ku access office cha thirikari whether we ke Uwezo Fund ke Youth Fund ugetare Huduma Center you be guided well menya kuthogona Huduma Center lakini bado tuli youth tutomba ku kinyariko tueta at least tuwerora tukuthiria nkendirikiria nkenda kwira kuni na ofisi yetu endete muno FKF ya Meru branch alright ile tongere tu muntu wetu Kanyuru Kanapele na Elias Mulega muntu wetu wa Conte kuna kijana wetu wa Kolo ninya beri sabwinde ninya tuesala wetu wa Nchika ndi kugule bugita ngugenjega FKF Meru County Meru branch no ndubako tuletera manto ja sport at least ne kompa kwa dia manto ja drug and abuse kile youth beto manto ja ko reduce alcohol abuse ko inyada hizi tu na michezo weekend hizi ninya Sunday kwambe next week tariki 5 na 6 together watu ni ala Kinoro Stadium ko itokobori boga ofisi ya FKF Meru branch ntuboko na muyuthi sababu chega ge sport nambi iboko mba kokeria mbio michezo mbio mbili those are the kind of ones I may tell the office of the FKF kinenderia ni kokeria team jote raja da ichi kuna timu ya umete for example I may say timu umete kanale ya they want yeto ari BNFC kana Blue Army balombe te kucheza ge tournament hizi
Palombe kucheza na timu itura Div2 ya Mitongo. Irari regional ite Div2. Noko na dhaiji uko na baumanirete mpaka bakinya kuringa penalty. Na timu yumete from na timu icheza district. Those are the kind of things tuko na nyeke brechi tuko na ambio. Timu hii ndichi ukilete from zero. Chitetia guru. Oh, thank you. And God bless you for this chance. All right. Nduwa kumbita nyombete nyoka ili. Yes. Inya ukodwa Mr. Dennis. Tuitire mtu wetu wa Tusha Adriano. Tuitire mtu wetu wa Dennis Kidenji wa Drug and Abuse na youth wetu. Na mtu wetu Arone Muriera. Antu bubongo bakwamba koile itamero na antu jamega sana kuhusu mandu ja mandao kuhusu mandu ja finances na mandu ja ora youth babate liko grow. Thank you so much. Yeah. Alright. Thank you so much bana jemo. Ngwetike toka tingatira mantu jo jonde watu tari na kinya tongera bo toka karande gro na. Good. Twithira tukibeta. Toka weta kaire na kaire kwarigia because youth group ina na mono na group eta igichenche depending on what is happening. Yeah, good. Thank you so much kinyama takira ntamadha jetu takada tokere kayau na bana jemo ende nkorikania ati rwari ruru takaro athira tokada toketana runa mbere kaire na kaire jemo tokada tukuratara runa nkuruki marieto je wathira getu gweterapo akethro akijana na bo waza twithiro tokariria mantu zegie mbeu mbethekera mantu zegie ndawa utumiri ba muthitho kana mbecho ciaku na intabinge tabiu bethrange kwandagira kagita kega mubango jokare turingeme.